warri asham jedhani samma waggeela dhaga'anii kana gurratti nuu hima waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Maka kan ilma kan guru wa katoko amin. Obumono abba kenya abuna salros angga bapak si godina keba di tenggawa obumono abba ke abuna ewastadios dokter angga bapak si godina shawalita ambo ebumono abba kenya abuna zena maribos angga bapak si agar seperti Syaggar Magara Syaggar Jatulah eduhamton abun ke sanajirtan eduhamton abun ke manggudon lubun ya bonon lelabon wanggela marfatkon waldole gara-gara rakan nutan baka kana ganjirtan makawa kayotin akambultani akamyona gesan makan wa kayo wa kakenya bara angga bara anggalate pemenu batau bagagammatkan teksen olota ennegarin anada Wangila Yohanes Bokonna Kudan Lakkomsa kudha tokko tiksee oolotaa inni gaariin inni qajeelaan inni jaallatamaan inni eebbifamaan inni oolota isaa jaallatu anaadha. Sagalee kana kan dubbate barumsa kana kan nuu kenne fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Waa'ee sagalee isaatiif galanni guddaan isaaf haa ta'u. Egaan barsiisuudhaaf miti ajajamuudhaaf jechuudha. Egaa ለማስተማር ሳይሆን ብፁዓን አባቶቻችን ባሉበት ብፁዓን ኤጲስቆጶሳት ባሉበት ለማስተማር ሳይሆን ለመታዘዝ ነው የተነሳሁትና የጉባኤው አምላክ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚያስተምረን። ሁላችንን በቸርነቱ ያስተምረን። akkuma beekamu mata duree keenya irratti akkuma dubbanne መልካም እረኛ እኔ ነኝ አለ። የሁላችን ፈጣሪ የሁላችን አባት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መልካም እረኛ እኔ ነኝ tiksee gaariin anaadha. Egaa akkuma beekamu waa'ee tiksee gaafa kaafnu namni oolaa tokko tiksuudhaaf ka'u oolonni sun akka hin beelofne oolonni sun akka hin dheebonne oolota sana bineensa akka hin nyaanne yeeyyiin akka isaan hin nyaanne aduun akka isaan hin gubne hattuun akka isaan hin hatee hin deemne rakkoon akka isaan irra hin geenye halkaniif guyyaa irriba isaa dhiisee bakka bishaan gaariin jirutti oolota isaa geessa. Bakka margi gaariin jirutti oolota geessa. Bakka yeeyyiin baay'atan dhiisee bakka yeeyyiin hin baay'annetti oolota isaa bobbaafata. Ofii isaaf hirriba dhabee oolonni isaa akka quufaniif oolonni isaa boqonnaadhaan akka jiraataniif waa'ee isaatu hin ta'in waa'ee oolota isaatiif waa yaada jechuudha. መልካም እረኛ በጎቹ እንዳይጎዱ እንዳይራቡ እንዳይጠሙ በተኩላ እንዳይበሉ በሌቦች እንዳይነጠቁ እንዳይዘረፉ እንዳይሰረቁ ጠዋትና ማታ
ስለ በጎቹ ያስባል። በጎች ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስ በጎቹ እየበዙ እንዲሄዱ ስለ በጎቹ ነፍሱን ለመከራ አሳልፎ በጎቹን ይጠብቃል። ስለዚህ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአባቶቻችን ለቅዱሳን ሐዋርያት መመሪያ ሲያስተላልፍ በምን አይነት ሕዝበ ክርስቲያንን መጠበቅ እንደሚገባቸው ሲያስተምራቸው መልካም እረኛ ሆናችሁ በጎችን ጠብቁ፣ ትክሴ ጋሪን ነመከስ ሆሎተ ትስኩን ሆሎተ ጋፍ አከስ ትሱ አከሳን ኔቦን አከሳን ቤሮን አከሳን ጮመን ጋፈ ትሱ ኡመረድ ማልጎቹ ቢማይቹዳ ሆሎተ ትክሰ ከነ ኬሳ ኢሰካን ጉርጉረቴት ገርጋረማ namni oolaati sochuudha. Isa kaan immoo qalatee foon isaanii nyaateetti gargaarama. Isa qalate kana immoo gogaa isaanii irra ciiseetu itti gargaarama. መልካም እረኛ የተባለው ትክሴ ጋሪን jedhame gooftaan keenya fayyisaan keenya ኢየሱስ ክርስቶስ garuu lubbuu isaa dabarseetu dhala namaaf kenne. Tiksee gaarii kan jedhame gooftaa keenya ፈይሳ keኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል። መልካም እረኛ የተባለው ባለቤቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በጎች ተብለን የተጠራን በስሙ የተጠመቅን እኛ ክርስቲያኖች ነን። ለበጎቹ ብሎ ነው አምላካችን መድኃኒታችን ነፍሱን አሳልፎ ለሞት ሰጥቶ እስከ ቀራንዮ አደባባይ ሄዶ ተሰቅሎ ሞቶ ከሞት ተነስቶ ለበጎቹ ሰላምን የሰበከው። ኦሎተ ከን ትክሱ ገሩ ኦሎተ ብየ ለፋ ከነ ከን ትክሱ ገሩ ኦሎተ አኩመ ጀልቀበ ካልተ ቀለቹ ጉርጉረቹ itti gargaaramu gooftaan keenya ኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ oolota kanatti gargaaramuun miti oolota fayyisuun malee. Egaa abboonni keenya hangafni phaaphaasotaa oolota isaanii tiksuudhaaf Waaqayyo biraa adaraan kan itti kenname akka oolota eegani yeeyyin akka hin nyaanneef hattuun akka hin hanneef kan isaanitti kenname abboonni keenya hangafa phaaphaasotaa keessumaa abboonni keenya sadan kun wareegamtoota bara keenya kan ta'an abbaa keenya eebbifamoo hangafa phaaphaasotaa Abuna Saawuroos ittaansuudhaan abbaa keenya hangafa phaaphaasotaa Dookter Abuna Ewostaatiyoos abbaa keenya hangafa phaaphaasotaa Abuna Zeenaa Maariqoos ከዚህም በፊትም ከነድሮ በራበራን ከን hojjetamne gara boodiyaatti waan hojjetamne bara isaanii kana keessa lubbuu isaanii dabarsanii kennuudhaan oolonni isaanii akka hin nyaatamneef oolonni isaanii akka hin hatamneef yeeyyiin oolota gidduu galee akka hin nyaanneef yeeyyiin akka oolota nyaatee dallaan qullaatti namne karri qullaatti namneef lubbuu isaanii dabarsanii sadenuun abboota keenya hangafoonni phaaphaasotaa kun hojii eenyu tokko hojjechuu hin dandeenye ofii isaaniif beela'anii ofii isaaniif manni isaaniitu isaan irratti ashagamu ofii isaaniif lafa ciisanii kabaja isaanii dhiisanii abaaramaa tuffatamaa maqaan isaanii badiyaa galanni Waaqayyoof haa ta'u seenaa mana qulqullummaa bara 3,000 nurkaa bahee ture nu deebisaniiru isaan hin jaalatan.
የበጎች እረኛ ማለት ይሄ ነው። ለሥጋ ሳይሆን፣ ለስልጣን ሳይሆን፣ ለገንዘብ ሳይሆን፣ ለታይታ ሳይሆን በጎቹ እንዳይነጠቁ፣ በጎቹ እንዳይጠፉ፣ በጎቹ እንዳይሰረቁ እየተራቡ፣ እየተጠሙ፣ እየተጎዱ፣ እየተናቁ፣ እየተሰደዱ ቤቱ እየታሸገ ደሞዙ እየታሸገ ለበጎቹ መኖር በጎች መጠበቅ ከዚህ በላይ የበግ እረኛ የት አለ? ምእመናን ከዚህ በላይ የት አሉ? በመጽሐፍ ቅዱስ ያነበብነውን በዓይናችን አየን። በብፁዕ አቡነ ሳዊሮስና በብፁዕ አቡነ ኤስጣቴዎስ ዜና በታሪክ የነገሩንም በዘመናችን እግዚአብሔር ሦስቱን ታሪክ የሰሩትን አስቀመጠና አሳየን። ክብር ምስጋና ለስሙ ይግባው። ካሁን በኋላ በዚህ በሀገራችን በብሔር ብሔረሰብ የሚመራው ቅዱስ ሲኖዶስ በኦሮሚያና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የኦሮሚያና የብሔር ብሔረሰብ ቅዱስ ሲኖዶስ በዚህ የሚመራው ቤተ ክርስቲያን በዚህ የምትመራው ቤተ ክርስቲያን በዚህ የሚመሩ ምዕመናን ከአሁን በኋላ በተኩላ አይነጠቁም። ከአሁን በኋላ ከነቦዳ የይዳንኛ ተመን ኦሎን የይዳንኛ ተመን ኦሎን ከንት ዲያቴ ዴቡ ሳምባሱ አባ አርገተኒሩ ከንት ዲያቴ ሳኛችሱ አባ አርገተኒሩ ከንት ዲያቴ አዱኪ አገረጌ አዲሳት ሳንጌሱ አባ አርገተኒሩ አርገኔ ረገረን ድጋዋ ቀዮ ፈተሩ እጋን ከበጀምቶን ጉያራስ ተከነርገምተን ዋምባየ ዱበቹን እንደንዳም ዋምባየ ጀቹን እንደንዳም ገመቹን ራንከንከ ዋምባየ ጀቹን እንደኝ ገሩ ገራን ኬኛ ቤት ዋንታ ደገለን ጉዳዋ ቀዮ ፈተሩ እጋን አቦን ኬኛ ኩንሰደን በረኬኛ ከነኬሰ ሴና ወጀተኒሩ እጋኩመ ጀረሙ አቦን ኬኛ ከኒሳን ወጀተን ሰባፍ ሰብለም ያዳምባሱምን ኦሮሞ ብቻ በቤተ ክርስቲያን ጸንቶ እንዲኖር ለማድረግ አይደለም። ብፁዓን አባቶቻችን የቆሙት ለኦሮሞ ብቻ አይደለም፣ ለአማራ ብቻ አይደለም፣ ለጉራጌ፣ ለትግሬ፣ ለከምባታ፣ ለአድያ፣ ለከፋ ሰውን እየለዩ ዘሩን እየለዩ አይደለም። ሰው ለሆነ ሁሉ ነው የቆሙት። ነመከንተ ሁሉ ማምጣበተን አንዳንድ የተዛቡ መረጃዎች ይኖራሉ፣ የተዛቡ ወሬዎች አሉ። ለኦሮሞ ብቻ የተነሱ ብፁዓን አባቶች ኦሮሞ ብቻ በራሱ ቋንቋ እንዲማር፣ ኦሮሞ ብቻ ታላቅ ሆኖ ኦሮሞ ብቻ እንዲከበር አስቦ ያደረጉ አባቶች ናቸው ብሎ አንዳንድ ሰዎች የሚያወራሉ። አይደለም፣ ተሳስተዋል። ብፁዓን አባቶቻችን ያደረጉት ክርስቲያን የሆነ ሁሉ በሚሰማው ቋንቋ አምላኩን እንዲያመልክ ነው። ክርስቲያን የሆነ ሁሉ አማራም ይሁን ትግሬም ይሁን ከምባታም ይሁን ሀዲያም ይሁን ሰው የሆነ ሁሉ በአንዲት ቤተ ክርስቲያን አምኖ በአንዲት ጥምቀት አምኖ የተጠመቀ ሁሉ በሚሰማው ቋንቋ መማር አለበት፣ መስማት አለበት ተብሎ ነው ታሳቢ የተደረገው። ይሄ ነው እንጂ ሌላው እንዲጠፋ፣ ሌላው አላፊ እንዲሆን፣ ሌላው ገዢ እንዲሆን፣ ሌላው ባሪያ እንዲሆን ታስቦ አይደለም። ይህን የምታስቡ ምእመናን ከልባችሁ አውጡ። ለጴ ኬሰን ኬሳ ከነባሳ ሌላ ዓላማ አላችሁ እንዴ? ያድብራ ቀብዱ ያድብራ እንጅራ ከኑመ ምን ከናፍ የተደረገው የኤጲስቆጶሳት ሹመት ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንን የጠበቀ ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን የጠበቀ ፍትሕ መንፈሳዊውን የጠበቀ ዲድስቅልያውን የጠበቀ በቤተ ክርስቲያኑ ያሉት የሥርዓት መጻሕፍቶችን የጠበቀ ሥርዓት ነው አባቶቻችን የፈጸሙት እንጂ ሕገ ወጥ አይደለም። ሕገ ወጥ ነው ብሎ የምናገሩት ጠፍቷችሁ ሳይሆን አውቆ ነው። ስለዚህ በዚህ አምናችሁ በዚህ ሀገረ ስብከት የምትኖሩት ብሔር ብሔረሰቦች በፍቅር በሰላም በአንድነት ቤተ ክርስቲያናችንን እንድናገለግል አደራላችኋለሁ። እኔ እዚህ ላይ ይበቃኛል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ሁላችሁን ይባርክን።
የሊቃነ አባቶቻችን በረከት በሁላችሁ ላይ ይሁን። eebbifamoo abbaa keenya dhugaa wangeelaa nutti himanii nu barsiisanii nu eebbisanii jiru. Eebbi isaanii nurraa haa buluu jedhamee nutti keessatti. Jedhaa Waaqayyoon galateeffadhaa nutti keessatti. Dhugaan jiru saganaadha. Dhugaan kun immoo kitaabuma manni amantaa ittiin bulturraa akkuma argine akkuma beeknu kan jirudha kan itti fayyadamnudha malee akkuma dursa kaasne Sinoodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammii haala kanaan kan dhaabbate kanas immoo Hafuurri Qulqulluun eeyyamee osoo hin dogoggorin Sinoodosii kana kan walitti qaban kan gaggeessan abbaa keenya abbaa Saawiroosidha. Baga gammaddanii galata galchaa hundi keessan. Sinoodosiin kun kan walitti qabamu eebbifamoo abbaa keenya abbaa Saawiroosini. Kunis hundaa'uun isaa haala kanaan muudamni mimmiidhagaan kun nu qofaaf osoo hin ta'in Oromiyaa qofaaf osoo hin ta'in gara uummata kibbaatti yoo ceene ilaalle akkuma beeknu uummanni isaanii hedduun jalaa badanii warra biraatu itti galee irraa nyaata malee uummanni isaa nyaatamee jira. Kuni waan isaan garaa nyaateef abboonni keenya nuti Oromiyaa qofaaf kan hojjennu osoo hin taane sabaaf sablammii hundaaf kan hojjennudha. Hafuurri Qulqulluunis kanaaf nu kakaasira jechuudhani guddaa kana wanta guddaa kana raawwataniiru. Mee galata galchaa Waaqayyoodha hundumti keessan. እሺ አማስሞ ከነታን ሱዳን ኦዶኑ በርሲሸኒ ሆለኒ አቦኒ ኬኛ እንደጠበኒ አከሱመስሞ አርካሂን ኡሙ ቤክቶተ መና አመንታ በሮተ ሄዱን ተጃጅላ ቱረን ከሙደመን መሌ አከ ወሪካን ኦዴሰን ከራራ ቀበመኒ ሚቲ ገለተ ገልጫ ዋቀዮራ ከራራ ዋበመኒ ሙስሊም ኢየሩሳሌም ወረ ጅራታ ቱረን akkasumas immoo kawaala hedduun gadaamii hedduun gaggeessaa qajeelchaa warra turan warra ogummaa mana amantaatiin haga dhumaatti deemani warri muudamani malee warra kana dura jiraniin gadi ta'anii warra ilaalamanii miti. Abboota hundumaanuu ga'umsa qaban argattanii galata galchaa Waaqayyoodha. Abboota hundumaan ga'umsa qaban amma immoo kanatti aansuudhaan eebbifamoo abbaa Ximootiyoos Aphaasii Buttaajiraa Sooddoo biyya lallabaa sanaatiif Aphaasii kan ta'an gidduu keenyatti argamanii jiru. Warri Sooddoo soo as jiraattan warri Guraagiffa dhageessanii soo as jiraattan ጉራግኛም የምትሰሙ እዚህ ካላችሁ ይኸው ደግሞ እሳቸው አሁን ያስተምሩናል፣ ቡራኬ ይሰጡናል። ብፁዕ አባታችን አሁን ከእሳቸው ጋር እንሆናለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በመንፈስ ቅዱስ ስማት ጌታ አሜን። ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ
አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ዶክተር፣ ብፁዕ አቡነ ልዑል አቡነ ዜና ማርቆስ፣ ብፁዓን ኤጲስቆጶሳት፣ እነማሆ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ መዘምራን፣ ምእመናን፣ ወጣቶች እነማሆ እግዚአብሔር ባርክዎ ተገኛሉ በታቃለ ምርቃት ተብሎ ይውጣ ከሰማይ የውረድ ውርዙም የመርቅ አርደም የትመረቅ ውርዝም ያክስ አርደም ወዘተ የስላ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንኛ ሰላም የቀናንነ ሁሉም ባዮችኛ ኬር ይሁን ሀገርም ኬር ይሁን ገባ ኬር ይሁን ወጨ ኬር ይሁን የዝጌ ኬር ይሁን የጳጳሶኛ ኬር ይሁን የካህናትኛ የቄስኛ የዲያቆንኛ የምእመንኛ ኬር ይሁን ምን ይሁን ነው ያሉ? ምን ይሁን? ኦሮሚፋ ማለቹ ነጋና ወርቤ ግዳየቹ ነገረ ተገንቻው ማቀዩ ኬር ይሁን ነጋና ተውላ ነጋና ተው ሰላም ይሁን ለምድራችን፣ ለአገራችን፣ ለከተማችን፣ ለሕዝበ ክርስቲያኑ፣ ለሌላው ምን ይሁን ነው ያሉ? ገለቴፈታ ዋቂዮ ለስር አቦኒ ኮኒ ነጋና ቦረው እንጀኔ ብያጄ ቀምቱ እንጀኔ ወርካን ነጋና ከቦረው ኡፈን ኬኛለ አከጅጂረሙፍ ሁል ኬኛ አከጅጂረሙፍ አመል ኬኛ አከጅጂረሙፍ ነሞኒ ከነ ሆጀተን ጅሩ አቦኒ ኬኛ ከሙደ መንገሩ ማላተው ጀደኒ ማላተው ጀደን jedha kaasini hundumti keessa maal taata'u nagaan haa ta'u abboonni keenya abboota maaliiti abboota nagaati abboota tokkummaati oromoo qofa miti nagaan kan ta'uu fi sabaaf sablammii hundumaaf maal taata'u hawwiin keenya kana galata galchaa waaqayyoodha. እሺ አመሞ ከረታን ሱዳን ኤብፈሞ አባ ኤልሳን ጳጳሲ ጎድና ከምባታ ኢሳንሞ አመቆ ከሚና ከሩትሉበተን ኢሳን ነገኛ ከዚህ በመቀጠል ብፁዕ አቡነ ኤልሳ ብፁዕነታቸው ደግሞ የከምባታ አገረ ስብከት ጳጳስ ናቸው። እሳቸውም እንዲህ መልእክት ያስተላልፋሉ። በደስታ እንሰማለን አንሰማም? እንሰማለን። በደንብ አመስግኑ እግዚአብሔር። አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ዋን እንደምን አላችሁ? ዋን አባቶች የባረኩበት ሲመረቅ በስማም ብሎ ባይጀመርም ያው እንደ ቋንቋ እኔ ግን ይጀምራል። አኔ ቤቴ ጥማቹ አያኔ መጥቶ መገን ሱሜ ገለጥና አቢሳንቴታ ከነፍ ሳዳ አካባባን ሸገር ዱራኝታ አሞም ከወጮ ደምታሁሉ መገን ሱሜ ገለጥና መገኑ ባድነቱማ እሱ አሜን በል አሜን። ባድነቱማ እሱ ከተማቱማ ይሁን ሸገርቱማ ይሁን ክንፍንቱማ ይሁን
ባልጡማ ይሁን ህዝቡጡማ ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እሺ ወንድ ጉዳኔ ኤበሳኔ ፍለቹዳ ሙደመይሳን ኡመታ ግዱ ገሌስ ታስፈቴ ሰምን ሁሉምቱ ሚዲያ ነዝራ አከቤ ኩዳፊ እርጋን ኢሳኒ ኤብሳኒ ሁሉ በኬኛ ብረገኤራ ኤብባው አባ ኬኛ ዋቀዮኔ ቴሶ ቁጥሱባ ከሰዲራ እስና ጉርቹ ጀላቲ ሜያርከው ልትርጉታቲ ገለተታቲ አመ ከነተሞ አንሱዳን ደግፈሞ አባ ኒቆዲሞስ የዳውሮ አገረ ስብከት ጳጳስ ሆኖ የተመደቡት ብፁዕነታቸው ደግሞ መልእክት ቡራኬ ያስተላልፉልናል። ከነታንሷ ኤብበሞ አባን ኬኛ አባ ኒቆዲሞስ ዳውሮ ዳፈሙ ደመን እርጋኑ ደበርሱ ገረሳት ደበር አዋ ሱልጣን ና ሱልጣን ገሻ ያና እስጾሳ ለማኖስ አለያ ካዶስ ገሻ አዋቲ ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ ገሻ አዋቲ ብፁዕ ዶክተር አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ገሻ አዋቲ ብፁዕ አቡነ ዜና ማርቆስ ገሻ አዋቲ ኤጲስቆጶሳት አይ መላሳቸው ቀጥለቲ አይ መላሳቸው ቀጥለቲ እንኳን ለዚህ ቀን ለዚህ ሰዓት ጭሮ አምላካችን በሰላም አደረሳችሁ አደረሳችሁ አሳተሱ የሚትነናጊት ቆረና እንደሻከና ኡባ ሳካ ጋትራ ተወሳሲ ገላታ እንደሞንቾ ያየውግዶ ኤራስ ሞታስ ተወሳይ ሰሮታ አይሞ አሜን በሉስ ኢትዮጵያ ተወሳይ ሰሮታ አይሞ ቤተክርስቲያን ያወሳ ከታየ ተወሳይ ሰራኪ ይቶ ኤዚያ ዳቆን ያተወሳይ ናጎ ድሪያ ተወሳይ ክርስቲያን ተውባ ናጎ ወይንዶ ማስቀሪ አሳባ ፓቲያ ጋጊዶ ሰሮ ባው ከብዶ ኤብፋው አባ ኬኛመስ ኤብሳኒ ኑራ ብሉ ኢልንጀን አስረት ገለቴ ፈታ ከለቲያን ሱዳንሞ ብፁዕ አባታችን አቡነ ባሲሊዮስ የድሬዳዋ አገረ ስብከት ጳጳስ እሳቸው ደግሞ ብፁዕነታቸው እንዲሁ ቃለ ምዕዳን ቡራኬ ይሰጡናል። እንሰማቸዋለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ሐዋርያት ወተናገሩ በነገር ሁሉ በሐውርት ብፁዕ አባታችን አቡነ ሳዊሮስ የደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤዎስጣቴዎስ፣ ብፁዕ አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ፣ ብፁዓን ኤጲስቆጶሳት፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ምዕመናን ወምዕመናት፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ሁላችሁም በእግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? ለዚች ሰዓትና ዕለት ያደረሰን ልዑለ ባሕሪ ቅዱሰ ባሕሪ ንጹሐ ባሕሪ ሕያወ ባሕሪ እግዚአብሔር አምላካችን ዛሬም ዘወትርም ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንኳን ለዚህ ዕለት በሰላም በጤና አደረሰን አደረሳችሁ።
እንደ ቤተ ክርስቲያናችን ደንብና ስርዓት መሰረት ዛሬ የነነዌ ፋሲካ ነው። 3 ቀን የተጾመው ጾም ዛሬ ፋሲካው ነውና እንኳን ለነነዌ ፋሲካ አደረሳችሁ። አጨናብራችሁ ልቃችኋል ነው በደንብ ልትበሉ። የነነዌ ፋሲካ ሲከበር ነው ትልቁ ፋሲካ ደግሞ የሚከበረውና እግዚአብሔር አምላካችን ፈቃዱ ሆኖ 3 ቀን ተጾሞ ተጸልዮ ዛሬ የነነዌ ፋሲካ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ነነዌም ከ7ቱ አጽዋማት አንዱ ክፍል የሆነ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን 7 አጽዋማት በፍትሐ ነገሥት በሥርዓቱ መጽሐፍ በፊት መንፈሳዊ እንደታዘዘ ሁሉ ቶኒ አቦኒ ኬኛ ኤጲስቆጶሶን በከከነቲ አርገምተን ቡልችቶኒ ገረገራ ሆጂ ገጌሰን ብየ ለለባ ኬኛ መጋቤ ጥበባት ለሚሶ ወርሻ akkasumas hojii gaggeessan mana lubummaa sabbata hawaas malaaka salaam Alamaayyoo Tafarraa hojjettoonni godina biyya lallabaa godinaa fi akkasumas kanaanaa kan taatan bakka kanatti kan argamtan hundumti keessan gammachuu keessan ibsachuudha. Fagoorraayis dhiyoorraayis faarfattoonni luboonni asitti walitti qabamtan maqaa waaqayyootiin akkam bultanii ameen. Waaqayyoon abbaan keenya waaqayyo gooftaan keenya maqaan isaa kan galatoomii fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaan gammachuu guddaadha har'a waaqayyoon nu gargaaree jaalalaa fi dhiifama isaa guddaadhaan yeroo kana nu kennee mana isaa keessatti akka cirracha nagaa akkasumas immoo akka urjii samii abboonni nuuf baay'atanii waaqayyoon rooboot nu taasisee kunoo gammachuu kanaan as jirra baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. isinitti tolle gammachuu keessan ammee kana qofa miti mee sirriitti egaan maqaa isaanii hunda osoo waamnee kan quufuu hin dandeenye abboota waaqayyoon bara kana nuu kenne mana amantaa Ortodoks Tawaahidoo akka tajaajilaniif waaqayyoon kan isaan waamu biyya keenya Itoophiyaa keessatti kutaalee godinaalee garaa garaa irratti waaqayyoon kan isaan muude abboonni kun tokkoon isaanillee otoo nurraa hin hafin akkasumas immoo godina qabsoodhaaf hangafa ta'a abbaa qabsaa'aa kan qabdu kan duraanis ishee misoomsan wangeelan hundumaanuu godina Shawaa kibba lixaa akka mana amantaatti jenna akka kan mootummaatti kan shaggar dabalatee kunoo gammachuun guddaan aduun barraaqni nu baheetu gammaddanii hundumti keessan uffata keessan kan aadaa maalummaa keessan miidhagaa qabattanii osoo qoqqoodamin jiraatin mana amantaa Dabra Miret qulqullicha Mikaa'el Alamganaatti argamtanii gammachuu kana ibsataa jirtu mee baga gammaddanii amma kanatti aansuudhaan sagantaan keenya asii yeroo dheeraa hin fudhatu haala gaggabaabaadhaan walitti deemna. Abboonni keenya sagantaa asii jiru kana ka'anii kadhannaadhaan nuuf eebbisuu nu hunduma keenya eebba isaanii fudhanneetu sagantaa taanutti wal duraa duuban deemna. Warri alaa dhufanis kabajaan warri nagaa tiksaa jirtan isin jaalannaa isin galateeffannaa sagatta'iinsa akkumatti fufeeni namoonni akka ol galan nu taasiftu galanni waaqayyoof haa ta'u. Amma kallattumaan gara kadhannaatti deema.
አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በሰዓተ ሌሊቱን ባርከ ቀድሰ እኛን ሁላችንንም በሕይወት በሰላም በጤና ጠብቀህ ከዚህ ሰዓት ከዚህ ቦታ በሰላም ስላደረስከህ እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን። አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አሁንም ከዚህ በኋላ ያለው ጊዜ ባርከ ቀድሰ እንድትሰጠን የሰላም የፍቅር የአንድነት ጊዜ አድርግልን። ጉባኤያችንን፣ ስብሰባችንን፣ አንድነታችንን በመካከላችን ተገኝተህ አድርግልን፣ ቀድስልን። ምስጢሩን እውቀቱን ጥበቡን ለሁላችን ግለጥልን። ጉባኤያችን ያንተ በቸርነት ይመራልን እንለምንሃለን፣ እንማጸናለንም። እንዲህም እያልን ስምህን እንጠራለን። አቦonni keenya episkooposon bakka kanatti argamtan bulchitoonni garaagaraa hojii gaggeessan biyya lallabaa keenyaa Magaabii Xibabaat Lamisoo Warshaa akkasumas hojii gaggeessan mana lubummaa sabbata hawaas Malaaka Salaam Alamaayyoo Tafarraa hojjettoonni godina biyya lallabaa godinaa fi akkasumas kanaanaa kan taatan bakka kanatti kan argamtan hundumti keessan gammachuu keessan ibsachuudha. Fagoorraayis dhiyoorraayis faarfattoonni luboonni asitti walitti qabamtan maqaa waaqayyootiin akkam bultanii ameen. Waaqayyoon abbaan keenyaa waaqayyo gooftan keenyaa maqaan isaa kan galatoomii fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaan gammachuu guddaadha har'a waaqayyoon nu gargaaree jaalalaa fi dhiifama isaa guddaadhaan yeroo kana nu kennee mana isaa keessatti akka cirracha lagaa akkasumas immoo akka urjii samii abboonni nuuf baay'atanii waaqayyoon rooboot nu taasisee kunoo gammachuu kanaan as jirraa baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Isinitti hin tolle gammachuun keessan ammee kana qofa miti mee sirriitti egaan maqaa isaanii hunda osoo waamnee kan quufuu hin dandeenye abboota waaqayyoon bara kana nuu kenne mana amantaa Ortodoks Tawaahidoo akka tajaajilaniif waaqayyoon kan isaan waamu biyya keenya Itoophiyaa keessatti kutaalee godinaalee garaa garaa irratti waaqayyoon kan isaan muude abboonni kun tokkoon isaanillee otoo nurraa hin hafin akkasumas immoo godina qabsoodhaaf hangafa ta'a abbaa qabsaa'aa kan qabdu kan duraanis ishee misoomsan wangeelan hundumaanuu godina Shawaa kibba lixaa akka mana amantaatti jenna akka kan mootummaatti kan shaggar dabalatee kunoo gammachuun guddaan aduun barraaqni nu baheetuu gammaddanii hundumti keessan uffata keessan kan aadaa maalummaa keessan miidhagaa qabattanii osoo qoqqoodamin si jiraatin mana amantaa Dabra Miret qulqullicha Mikaa'el Alamganaatti argamtanii gammachuu kana ibsataa jirtu. Mee baga gammaddanii amma kanatti aansuudhaan sagantaan keenya asii yeroo dheeraa hin fudhatu haala gaggabaabaadhaan walitti deemnaa. Abboonni keenya sagantaa asii jiru kana ka'anii kadhannaadhaan nuuf eebbisuu nu hunduma keenya eebba isaanii fudhanneetu sagantaa taanutti wal duraa duuban deemnaa. Warri alaa dhufanis kabajaan warri nagaa tiksaa jirtan isin jaalannaa isin galateeffannaa. Saganta'iinsa akkumatti fufeeni namoonni akka ol galan nu taasiftu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Amma kallattumaan gara kadhannaatti deema.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። አቤቱ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በሰዓተ ሌሊቱን ባርከህ ቀድሰህ እኛን ሁላችንንም በሕይወት በሰላም በጤና ጠብቀህ ከዚህ ሰዓት ከዚህ ቦታ በሰላም ስላደረስከህ እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን። አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አሁንም ከዚህ በኋላ ያለው ጊዜ ባርከህ ቀድሰህ እንድትሰጠን የሰላም የፍቅር የአንድነት ጊዜ አድርግልን። ጉባኤያችንን፣ ስብሰባችንን፣ አንድነታችንን በመካከላችን ተገኝተህ አድርግልን፣ ቀድስልን። ምስጢሩን፣ እውቀቱን፣ ጥበቡን ለሁላችን ግለጥልን። ጉባኤያችን አንተ በቸርነትህ ትመራልን። እንለምንሃለን፣ እንማጸናለንም። እንዲህም እያልን ስምህን እንጠራለን።